Ia, eu follow from Fatalo Fantu Samoa i lau whaasau saupa mare mai boanga le nei vaenga o lea fiafi e na ua lua se fulu mare fitu miru te ua te ai nei le tu la lima i le tau tua wha wau mai se le porokalame o le tau te iae mare brumia whaivo si o tātou jiru ia i le unanga lau televisi whaasala lau le Blue TV po le ngalu moana mai lau whanua ma lau ele la fule mu au le leo si o tātou jiru pele o Samoa ma tango fia le tau le nei aso ai ole toi aso le nei nai momoa e tātou te tā pena pena e wha ma vai atu ai i le a toanga o le ono se fulu tūsanga talu ono tātou fia mai le nei tūsanga atoa ia ai tātou whaatili foi mo le e le aso atai au patipatia le tau ai foi o ai o le tau la penga i le ono se fulu mo le tasi o folofa me whaatalo whatu le rivanga o le fiafi o tūsa ma whainga le vea ia nunu atu whaatili o tūsala ioi pe fusi ele fau o malo ai mana tole a papa velo ona ua faiva ese fo pe pelo to sile sina mai mana tole nei por kalame fai o le nei masina po ole atoanga le ono se fulu a tausanga o Samoa e a ua ia ile tatou malo fa alolongia fiore minister fa atoanga fainga faiva este tausia me se fo so enga fa sai nisi te tono le tatou tro o i fo le tei fono o le vanga fa u fai le fa tu ile tu Samoa o Tasi sunga le Laaulialemalietoa Leuatea io Polataivao Schmidt ia male mato au va to tolu le fionga ia vui le to fa loina le tobali ia luga fo io le porkalame ai mai se mai lava ile amatanga lava yasu se io mai le deve yasu te fia o folofa ma fa talofa fa veloi e lo fionga le minister e lungo le tanto porkalame le tauta ia ele nevanga le fiafi ia ile nganga fa lo alo e o folofa tuai fa talofa tu Samoa i lau sila mai fo i nei tu lau le aso. Sa mwhai ngā pa ia ma mamaru masani ia whaatulo watu i le mamaru maurungo si tātua tunu. Sa mo nei ia maltapua i mai fo i sa mo lo lalampapa o ia tunu mo mao. Ma lor se fo manuia le nei aso. I ele atua wa tātou taunu le lei mai le whaumanga o nā luenga fo le nei aso whai ngā luenga ia i ele tele tununga ia o lo manuia. Me uma i utu whai walo filima me se le tātou wala wina. Ia, whatalofa foi i le pa ia mawalunga wa sasawa tu nei. I le tue tau whaamtala ina foi o lātou foi whai walo filima o altou tuaino o tātou watanu. Tulanga tau whasara launga, ia, o tō sisira mai Samoa. O leo wa ulo ngā te tonu o le wao mani. O tō nei o le nofo apule e tau sia ma malu ma sama whai ngāo nei. Tato mo tele se la fai le to tau fai lo ina ne me avui ya tulanga masani walan tau tuai sam fai nga ya ola tauto ya tena ne foi sunga le fa sala la wa ya ne por clame ya o tu mai fe awol mano ya me se foi fu fa ngol meas ya o mai se tali le vala au ya ono ole tato mafta maro se fu me ia lange mama vui ia he awana so ta ia o le tatou fale mai salafa ia sau no ia fa filo ia me le aso malo te ia sieta wa ne lava le fionga le minister e o tatou mafuta le ne aso le unga o te o le so ma le tatou mafta ia ai te waina fa filo ia tu le pe maulunga o tatou tuno e ona o fa ia tu le unga o te o le fionga le minister ma wa ma asiat ia ona sili ia i vai ngai au na menino mal mai fa fonga mai lo tatu tunu atalo fa tu lo fionga i minsta ia ale so i fu Bluwave o le ua so ole ma to fa talofa i o de tulanga fa lupe mana tu fo i le dei vai nga o le fiafi ai le papa velo i nei disi fo i o mata upo au na silingia e fa lewa le nga fa tele tato major sponsors o tato por kalame le tu ya ele Tasi Market fa talofa le songa fa finga nga reverend to 4 e la tupa i Larry le vea per fare tu fa kai kelea o le uo o mai le voucher e umaloa ma ko fanga do e kali lo ma ele nei manga o le FF la vala u le fe le jonga minister o le to lo fanga
ia e lau songa le whawhenga be se fo tātou Tasi Market ia e whaoloa e tonu ai ngā taile o tātou whenga ia e lua ma le tātou barbershop ia me se fo le tātou beauty salon la fo tatala te tonu au te roa Digital Pacifica whawtei tele tau paplo telefoni anga vaalu ainga mo se i tonu manu malo ai ni whaai longa se leni whai ungo lewa ia so me se o le masina me se fo le unanga le talofa voucher ia ma le tātou Pacific 40 ia ngata ilea Maota Samoa service stations e vai tele ke lo le pamu piko i kumu lava ngai voi bisi taimi uma o fivo ke kuwa ngel kiu ko me mino mai lava ele utuali ta vale ono le tele o tato sa fo yo lo auto va mai ai service lo ta vale tu langa mo mia ia facility au fai nga luenga ngata fo ilea Samoa Tourism Authority fa tele beautiful is back iyo o matuano lofi mai mauto ba mai Samoa wa o matango fie ma sefen le saunga le musio tatu tino nga tele color shops matafele ya mo sosto inga vali e te mo mia mai lava i vali o ta vali o Maota malawa ya batulanga ese o foi vali e fa lau le le ai fonga o lo fretua mo lo tosi e te pau fo ina ele color shops matafele ya ole na ya solo fionga ministalo so ngala le mani to le mate va ya e se ali se salamana yo lo fa solo ya me se fo tulanga e mai le nei aso a me se le toe fa sifo le nei aso ile ato ngole ono so tu sango su tato tu ia fa tai siata o le fa to o ese mai ile sauninga fa pitoa o lo o fai no o nei o lo ia ile fa linga fa pitoa o le tau au ina le o fa ilonga ale mano ia ilato ua lava tautua tono tātou tono. Ma neila lai wha solo mai le sifurumon tupo ilato tūla toa ma tupo ma tamali. Whale tua fwoi ma tausi o e uma sa au auna i le tātua tono i ona vai na ese ili ngata le pāne mene wha msinonga. Ma ngā luenga wha ururunga mta ngā luenga. Wha soifu ma lolo ina, wha fumai. Wha soi tusi. Ia e te le lava le tūlanga o aunanga ua a fo i le wha moe moe le malo. O te tauna amana ia. Rau fo le tātou pine wha maua nā ma le tātou mananau ti se o le amana ia le mea tau lia. Ia nala ua o tu wa e se mai ni. Ala whatu afto a lima tangata walau. Ia o mana tu ua tā i fo lava te ingo tātou pokala. Ia le whasoro mai tia whau a seat. Ia no mana tu le ia e siri lava le o mai si whaatino le tātou pokala me langa le utau pule a sa mai nei fono ka peneta mai le se furu tae o tau tāle lua nei le wugi. Ia no mai lole tā pena isi me mo wha mo la le whai nei. Ai o to langa tonu ma manuia me uma. Tu sai fo i mani tā pena ngol nei aso. Ba lo whawhetai. Amulise taimi. Ona fea le ona inisi o whaafesili ua lewana o mo o aise i whaamanino le fionga le minista. Tūlanga fo i malanga ia ua malanga mai ai ia tātou turisi mai whafo. Ai mese tātou au malanga mai seina. Ke he leo kusi. Awala tau te atu batangi. E kilia umale vaenga na ile fia file nei. Ai le wha umaka le tātou proklami. Ai se iwa se mo mona fonga le whaafesili le fionga ia bui. Lau fionga le minista lau sunga Laaulialemalietoa. A koa le leile tausanga. O whaanga solo le nei sisi ngā fua. O se mea ese le nei tala wha solo pito fōru tātu atunu. Ai wa ese ai alaka whai kau voile le pewa. Pese niu ia woso. E rei niu ia voile le asainga mi yoso wafua se ile. Whaito le la tātou wha maa vai atuai ona o le masina filifilia lava. Na ile tō wha. Ia e atua ia le tausanga o le sisi ngā fua. E wha maa vai le sisi ngā fua. Nā se tō whai lo fionga talu mai tā pena ngau le nei tausanga atu. Ia ole mawhauwhaunga no mai le pālimia ma le kāpeneta. Ono le whatau o le tātou ono su tausanga. Ai whetau ia le tātou o le ono su tausanga. Ia ai lockdown long tātou. O inana amata mai ina whatu le anganga fo le ua. O le mawhaina toi o mai whatasi tātou i tia whau. O le ua e o so tonu wale la lata le taimi o le tātou. Pa mantungo le ono su tausanga a wai ele mele na ua. A puni tia le anga i mai tia whau le tātou tūlanga masani. Tātou iei na amata mai lava tuto o tasi ia. Todo aso.
ia aualu alu lava le tulaga ua tasi le aso Ali. ae ona la ua lumanaʻi le tatulaga o le faamaʻi ma mea uma na taumafai lava e faisea auala ni faatau ai lona sefulu le la na e iloa le talanoaga le komiti le a faapea le asili ia ona faamanatu le tutou tasi ae umi se tegi e tuua i se tapena uma le atunuu atoa ia lea na fai e loo le fuafuaga lea o le a fai lava sisigafu ai tumalo uma 5 sutasi tumalo o lona uiga e 5 sutasi foʻi ia sisigafu ai fai o se tulaga sa tatou le masani ai ae o se tulaga foʻi lea ua ia iai se suiga fou o le upu lava lea o le faataua ia ma le manaʻia ua a silasila nei i mea uma na tapena e nuu mafioaga faatoʻāoʻo a lea o nisi o afioaga le tulaga ua maita maitia pia ia taimi muamua o tagata no mai sa vavali o faafiafiaga ma mea uma fatapenaga la lena lilifa ia ua faia faafiafiaga a nuu mafioaga ia ma latou savali ma faaeaea ma mea uma i totonu lava o le itumalo o le itusili lenā ma o le itu foʻi e iai lona faataua ina ia aofia le atunuu atoa ua au te talitonu ai longa nei se sisigafu ano mai Samoa atoa Mali. le tatou ua se lau afe tagata nei tatou faitauafa e tagata ua o mai uma i tia fau ia o te iloa na o le au malolosi ia o tagata foʻi e maua i gasegase ma mai faapitoa ia faintane felauaʻi o e foʻi e pō le vaai o tamaiti uma foʻi aʻoga e seasa sa vavali uma aʻoga faapena foʻi tulaga o faafiafiaga ia e seasa foʻi lautogia uma ia aʻoga i faafiafiaga au te talitonu o le umaʻi o le mea lena uma nei ia o te talitonu ua matuaʻi te lē lona faasopolia te lē lona tulaga o le faasalalau atu ina ia afia tatau ma le celebration e le gata lai lea a ua iai le tulaga lea ua amata loa ona iai le lagona lea senta loa mea uma nuu ia tonu le tumalo a ua pe le mau lea sa taumafai pe le faigā malo o le decentralize Mali. ia aua nei tupu le mea le faapenao apia e tupu mai mea lelei uma ia tupu foʻi o mea lelei tupu ia pia ia tupu ma foʻi ma lae fono tofia o nuu mafioaga taitasi ia o le tulaga na tāua lenā lena manatu ai ua o sisigafu o mai na faa na ave i malae fono tāua tumalo Mali. lona uiga la o le lava ua tatou maua le agaga o le faasopolia o le aafia ia ma le auai faatasi i celebration sumana fai ia o le isi tutaua ia o nai fanau aʻoga sa le mafaina o mai ua mafai o le la ua toso faatasi uae na o faatasi ia le mea lea o le faamanatuga o le tatou tutou tasi ia ma le mea le na alu foʻi le alafua lea o tatou lua i seselega mo i tumalo o le sa tasi a le lua i seselega i faituagua na o le lelefou tasi le lua i seselega sa fai savaina o se alelologa a le ua fai uma i tumalo o le uiga la o le agaga ua sa vavali atu le malo e vatu le soasoani i luu mafioaga ina ia fai ai lava a latou faaliga faatoʻaga i totonu le nuu ma le afioaga o lona uiga o le 5 sutasi tumalo le sa le mafaina o mai tauvaga e tasi sa le lologa ma mulifaluu ma sa le lologa ma apia o le ua fai ia ma le isi tutaua lava o le soasoani ia opo ma ia faasoa atoa o le 5 selauafe lea na allocate mo tongi sa fai na o le lua faaliga tu se lo se lo lima suafe pia lo se lo lima suafe sa le lo o le vai uma i tumalo lona uiga la a vai uma le 5 sutasi le 5 selauafe taʻi se fulu afe le tumalo o le la na alu nei Malo faftai lona uiga la i tuā atu o le faatoufalaʻiga lea ua makualauga kasia ia tagata uma le toi ele toʻaiga me foi le o e ai mafai ona ma fatafata vatu fo e o mai i polu ia pia ia pe foi salolo ia o la to foi na me fa no la to
ai manuia o tula fa pena ole si vaenga ele tua lo fionga vui ole si vaenga te ole fato fala inga le au mai tuan tu ole nei beo sisi nga fu ai tu malo te tasi no winga ole a ba wailar ko inga me vui le lo fionga le minister o a fu sak pa ikea a wo no le leia o me e fa yel sisi nga fu a sak au a vesinga a vero male a inga ka fa o kusa le la mantu a feo a ye fu ya ma toe security hali tupe la fa ye to luina ma auto va mai si ku ma e ma ga fu wa ya li sak pa ke le yo sa isi fo lo yo ma disa ya o te lo la vai o le nganga le malo o le fa ma ite ya ma fa ma pu a le pu lenga i o le fa ngor si singa fu na ye to fa tu malo ele o ia tu le malo po le an me fa patalia o tope fa se talo sanga se lo tu programe ai siriat o meia no vai ia utapena ai siriat o utapena ngano o mai tu mal na lo mele sama san tatu tanga tasi ona tatu mai mulu tale vi o le fua ia paul met le la fa solo le solo vole fa ia a mai nei nu utai tasi pete go fa viviana ia ma me uma le tatu le te vai ta vanga savari fa il pu o tau tu nga kurula tu nga vaalo tu nga vandiwe tu nunga va apa tu nga fotos Bore se be. Io o le la ta wa mata ning to ta fatu langa menna. A tu no ni ta sanga o le ti lo tu langa li tas. O no le lava ta fatu langa ta to mai temina ta ta la ile mta. E o atu la ta sanga fo. Ya o yel tu langa na le atu ta pu va tas. A wa se foi la a ele ta fia ai. Le fatu le o toto. E si si ale fo ale tu malo. Fa fo ma fo anga tonu na le sa bele tu ala lo fo le. Oi uma a fa pera fa te tengo dato no sa pa te male. E alu la so sa tu pa te o sem to aso fa manat. E mai uma sa tu pa te re tu no mama. Na to. Male e ta apela tu. E mai fa. Wa vai le to pole. O le miliona ta la le wa vat. E ma fa ina se i mer pa ke pule la to. Por kala me. A foi le vinga na ta. O le fa ma itia tu nei. A tau lo manga mo le mana. It's a celebration day. E fai ala sore no. Ma waile male vano ai sisi e risiko ia inga maku ala to tono le fio. Sisi e le fuar kanga yo le tu tatu tu fa solo instead for ile le peia wa na le. Na le maloia wa na le fa ma iti. Ale mele wa fofola ne ia te u ia malau vai lo tu malo. Oh yes. E matuava vai le mato vai nga tupe ile tausanga fo. E matua I fai fale lei le mato. Alu watu mai male wai se lenga e alu fatas alu watu ai mal fale lenga pepe alu watu mai mame ma foi paulo la sorella a mai lo mene tu fatas alu metau si we pakiki la veo vui ma lo va tai vo ile sa no ngam ni no le fionga le minsta o le sa tanto se me fofu ile na vai ile tunu ina ua masi ia do le kapeneta mal fainga malo I salonga wa le sile taulanga pe o taulanga le o sala faila toa e fa tino ai le fa moi a le la o mai te wa tava pe lo no winga e uma nei le ono se fu le lo pena le lua la fa ilonga ina le la o mai te wa tu pensa no lo fionga minsta e le e fa a wa o le si ta o le nei va nga lo fionga minsta una e sa no le ye ona o tam fa na o sa mo o fa ese uma so la to te fa ilonga ina ai ia le tuto tasi o tatu o le lai fallinga mai o le anu e o fa tasi ya e wale va pe e fa ilonga uma e la to le tuto tasi ile aso le ata ya e fua ia so malo lo a taua o tunu ule ai tasi alo na unga o le tuli mata ina o le toe va ai ma toe tepa ile aso le tuto tasi na sisi na e le tanga vai I bulino e o tu ama mato se I sa rola o vionga I vaenga ia ina ia mana ia fo fa fonga mai ala to o fafo ile taua wa nga ile kai me ngalo wa o pe o fai mai fa mai ele ia o ko fai nga be fafo ele se ko pe ko kele yo ko fai me nga le loto male nga male fatu le tanga sa mo la o vionga minsta ele o sila ia o le tula mai ele va pe va tu na fa pe ina ia o le tula nga ese ale ile va ai o le ngai wa umaku a sofia fiha o le o ko o mai ele ku ko kasi o kausanga ni
O leo mai a Samoa ele umwhai na bisi ya. Rona winga. E te lele manatu o tangata. Ile amana ia o lato. Ele whainga manu. Se sao noa lau whi. Ia, whaftai, ia lela ua tau no manino abu I tūlanga lea I tātou atunu ulei whafu. Malia. Awa o le meleni, e ese lo u tūlau lava langa le whatoa maula wanoa vui e whela upunele. O le halala ma le papa o Samoa I atunu mamau. E o lava, ai manatu I. Malia. E manatu mai lava I le atunu. Mai I le se furu lima tausanga sa o I le whainga malole na umane. O la wale mau sa momuti. E tata. Sui malole o I konsula an pasa ma me. O I. O la tau e tau no I fo e wha ma malu me ia e. Malia. E nga iai ia tatou fono fofotua. Matulanga maftanga Samoa. Ma mea malava le whai. Ona la whatau ale. E ta te le o umaleso momoyo. Malia. Ai a mawolo lava no. E se umalava taimi mse ngafo. Ya mo vola uni fa fia u se ngafo. E tina la ila lava la le fia pa. Ya sona. How can sa vola uni o wanu. Na vola fatau me tauli. Ale. O le anganga o tātou tangata lai whafu. Lātou te rangona I le whatau o me le sa no I. Pawhea na tātou mua ni mea. Pawhea na tātou o mani te mea salto. Pawhea na tātou whatau. Whatau o leso lea e o whangai Samoa. Ai mai se lava. Samoa I whafu. E whainga tāna whamau popo ono le nofo wala wala. E iei fo le tūlanga o le whawhainta. Ia ona e le whapea pe tātou nei e mapo le whainga anu umane. Male. Ai pe o fafu. E li lifa I e kalesia. Ia. Lātou te whaia le whamalmalunga. Ia tu lau fo ia nisi tunu u. E fo le tūlanga e alu ma wālfo ngā wa. Ona le whainga tā fo I le tunu I tūlanga masani. Ai a sila asia tele mau wha vai al fast le amatanga. Tātou te wha fo I pou o le tunu. Malia. A tātou poto lo le tūlanga lau tele ma le tūlanga tū mati lau Samoa. Ia kako kuko ko olo le. E na e sila no e po fea. Ia po fea tonu le te iai. Ai o le whata ua le usa no iei vui. O le tūlanga ia wha au pēr le tūlanga o le maua o le mafutanga fia I te tonu I tū malo. O le melea e create le mele si dia tu le te wila le sa tato whaia. Malia. O le te wila vo e tasiana o se tele. A le mele, a tau no mai tato malo mai whafu. E o mai o po whea le ngu rai whari singafo. Ia olo ia. A ia whaasira sila le leila. Ma program le lei atu le malo. Ok. Lima sultasi tato boi se sila. Lima sultasi tato se singafo. Whasoro le leila kako poka. O no, e tai lua le masina peta I toro le masina. Na whai celebration. No winga na lo vai lupio e seu no lo fio. Ntua mana ia me wei ele ngantala na ai tu malo le miliona. Ai matua lulu o se le ni ata fa mai. Asi sila nei le mele usa. Tula e tula whainga mal o whaapa u le tau o waa ia na polokai miliona. Mali. A taun tato meri mai taimi ia. Ta iono masina whaasau se meri se tasi. Le taimi nei ta ilua meri le masina le usa. Mali. Dangan tula ia tula olo whaapa u mai se lau luas furu wafe. Le entrance fee le meri. I le varis furu wafe. Le lawa fotopolena e vai ni le tele o meli en taurani. A fo fa solo tu si meli le taurani pia ia I. Ya vao ma sa vai. Ai pe ole aunga. Ole foto ata fa ma pop. Ole ro tau sangal ne fa le ro se selena. Ole ro tau sangal ne fa isi singafu. E pauala le mea le tatom tanga luengo tinamita mai tai. Ole coordinate. Mali. Lisi umai lo wa o le o fa ma popo tu malo umma. E fai la tua se silenga. Le masina. Ia tu watu rola ia wal fa mo na e fai fa tasiro bo se silenga ma tu tota. Wa ele se sima. Wala uta to va in el tulanga e pe na ye temi ne le uta to fo ma ya ti fa wi o yun. Mali. Ala tu no lo se tu leva no e pe fo leva no le avifa. Ia. Po Canberra, po Melbourne, po Sydney.
E po Wellington e maukirani, e whai o mana to celebration. E le tau turia la ia yoni. We will celebrate every day. Ole tasi vai ka wa bui ole tulanga le. Ta jo tele I fanga solo. So le sia vai ka wo mo fai ile na tanga to fio anga filo ai to fio. Wai tasi la le mana tua o kala ikiki mai fai laso. Ta te mo opo o a fe aka pa ia se lima po se a o se miliska. Ako mai sa vai. Au mai fo ia pia e pa ia ngara fai ping. Ai pe ko mai ai tua le au. Le la malanga. Patula sia te la tala no sa ne te o me te te no nga. O le te fono le miliona. O fai pule. Mali. E fai lo ai un male tu mano lo ai pule. Maso. Ele ko foi a pia. Ele ko. Foi o fono fa vai le ko como ni tu mano. E fai ngā luenga uma permanent. Mautu tangata te o toro le ofisa. Ma e fono wha alua le komiti whauwautua i le masina. A sisira la ia i le mele te sauno ia i. I o isia soe le sa ngol whai pule manga manoa. Goodbye my friend. E whiu ko whakari. Lena. A le taimile nei le whaatawa lenga because you must be there. Atu i ere langona o le maua wa vanoa na e tatou tangata. A ola taimi whai ua se seremu si singafu. La tau whai wala udia matu ma le kabineta malpane. Ina e maula ngangole. O le whiro. Alo whaftai, ui, e si vai ngai te? Lei, o vai ngā lea ua pia o leo titala noa tua o whafoa. E lea ngai tā ua le vai ngā lea sau no i ele minsta. O atu no ui whafo. Po lea le whi ese ai. A ta ua tulo lava o le malo wha alolongia o le minsta o le malo Samoa. Matua ese. E le whaitutusa manateni e peifo o le vaenga na malanga toi le afo i le minsta ia tolfoi vale. I le limas futu sa. Ele i fa pea na ngao le stadium de nan fa ile a. Ona o le anganga fo ile o tangata o i fafo. Fa fetai o le amana ia ngaka mai ai ka. E pea sa mona du manuto. Ia pinga paure o le mix karga vai ke mal fo karga vai. E ma fai e tau amana i atu le wala au mai. Ai o le tāua le whafonga mai a lato o i whafoa. Ua ma fai o na whatau ina i lato. Pea nsa unoa le fionga le minsta. Te o le upusiri a leo na tāua le tato tuma le ngana. O le amana i yo. Pea o le nganga. Mule le nganga le whamalo ma le whaftai. Saunanga ona o tūlanga i tato whalapo tonga umam whanwhawau tua whafo. Mali. O le tū tā ua lava. O le wheso o tai le lei ma le official tato malo le o. Longa iai le i tū tā ua e iai le lango malosi a le official ai o. I tato me whai o. Mali. Ia ua le tū au noina. O le community. O le tiutele nā tato tangata le nā latu e vai. Mali. A ua voine nofo tele le official consula po le komsina. O mea Samoa, o mea nai alo e vai tu lau lava. I lo ule la ngona ia te au lava ia. Lena whatu a fwoi mai ni whamantungo le. O tuto Tasi Brisbane lato. Iwe, ia pole alava fwoi mena tu lai mai fwoi le. Tu langa fwoi o manatu mala ngona o asosie lua. Ia aino ua o lava iai whatu wai o tu ide preini ava no fefuli tua i. Mali lava. Ia, no manatu mai fwoi le tato asosie New Zealand. Ia fa mtala fo mtala pura le tāua lava o le maupoponga. O wale va ai a mālola I whafo le ieta to sosi. E ere tūlanga fo le a maupopo. Wale lei benefiti e maua mo lato. Alfa e tiro mai le mālola I whafo. O lara ngai ngoi ngā sui o le mālola le sa whai. E mana ia lava e li au taua ia vo lau poata ma whai o I lava e whiri. A ere tangata e lango le tunu si alu vai ne ka filme le tunu ai le ngado fu lo fi e longo via tu lo foi ta lo tele e longo via con nessuno ma ai come sina
e o le fa ma vai ngai fetangisi tangata community ma musu e aves ka mala ngai ke le officer sa ke le ku ai o te mi hoile le pie ori o yo le se ta to me nei ni o vai nga sa tu tupu lava e le nei foi vai aso ma le lava yaso to nga fautasi ua toe ai wa koe ke I kulo tanto nga te fale le ko se solo mo yo va mine na se furu te usanga le toe fai le ua mai o le ase fa to fa me foto ta ina ua achieve le nei tūlanga mo le toe autaluina mo le toe amatai ia o tu nga fautasi le vaia ui maasiat o le tasi lea faanga tama tu matila tapena mo tatu to tas la ngol men tatu feola mfeo I mai ai o kurula ma fautasi alo kokedu peita ia wa lo ko kusingafu ela savali le fitu tau sanga le toe fai o fela na ave ia va o mona fa ei watu tu va o pipio o mama o leama fa o le se maintain to le te fa mo ele fengo firnga lo ngal mato committee o tu to tasi to tawa naunu e mai fai tu langa tu nga va e fa fitai la vala nu o le sa tau si le ia la to ba ei telefonio le vai nu la au sauli ia o man le tau tala ai fu sa va dir file bu mai fala ia au tama mai sa mata o le ba ei ia palasi matu la isala fa ia pena o tolo le sa wa lucky wa le ko sa va le sa oh eso dice ya ka ko vai se va Ele te se va le saminge sia ko lucky wa le to sa va asi sila sia tele mena fai na ave le tai se fulu a fer tato malo e o e to fa va awa o fiu ta vola au nu ya o la le mela fa ye nu se mama nu le va le na se nga va tasi se va nga va lu o va ana na fai le late time fai pas le class mai si me sa tu ma pau na le awala e ma si irunga le tau le ona suru afi tau tia o le level la lena o te tau tino atu e vai tau sanfo I se peto se ela al vale lo ele tau ino so no le fengan minister avui o ke longa ai una faungan ma tu milion no le tau sanfo me la u musu ya sia tam sa boile kong ko da langa mai vale lo sa vai seta e alu umma mena ila lo bloket wa si o me umana mo ati na e social development o mena e fai mo ele ngate le ta longa a tu langa e fa sofia le mo le community gathering o me fa pena e entitled la lole tu tas e mai mo tino ale le ia fervale Vele matala mavui ka viola e wale wa ai nei lai to malo ile ai nge yo ku nga fo kasi o ye ta viola e ai se un ka ko kausa nga fo di makasi ku malo di makasi o kasi ela ka ko me la fai pu we tingi mai sa vai le champ of champ fu de Vatule, na faila utala ya asiat. O vatu. Ole, o vaenga o lai yai la ngona le leo tangata. Wafu ele asa si ele mapongu. Mapo I tu malo. O longo vi. E fei kai kaka fai alova au isi. Iku malo. Ele se va ala ko iku malo. No winga. E te tau na talia le lei. Ele poloketi. I ele fatino ai o se vaenga. O le vaenga. E alo no winga. E o tu te mina. E o longo vi. E o fa pe mai la. Kako wo iku malo. Kako wo iku malo. E sa unga. O iku fei. O se le kako fa ku manga. Ele foi el como el e ziwa e mautino la wo manei fono pa pe pa ska ko focus pa ise ka ko focus pe ola ngala nga mai vui mala audio ya malo ele dei vai ngola via fila tala me fa solo o te fia fasili la vai la u fio mai le minister e to langa o fai nga malanga ia o fai malanga mai a tanto tu risi mole u taimi lo se lauli ma se fulu le au malanga mai seina le na to ai to no u le afia fi pol pol so sa
ia fatau nu foi le o se talifa alo le malo ia se foi so tatu tunu ai ole kele o kuskusinga lea walau manu ia ile dei taimi ai e anga tonu lava manu o le fa visiti lau songa la auli pro fionga le minista ole a tonu lau matafa yoi to tonu le vaenga lea o le lau involvement ia e mafaiona e fa lau tele na ia manino mamala malama le mamanu lau tele le atunu fa bol ia faafetai asiata mo le faafesili o te loa le tasiri nei o moo'oga ua leva na manatunatu ia ia sauia se taeao faapea se taeao e mafai ai ona ulufale mai Samoa se faigā malaga to'atele faapea i se sioga mea o le lalolagi sa le tupu momoa ai se mea faapea ona tagata tulisi o vastu ma se selau ia lea ua lua selau ia toe lua selau lima sefulu ae ona ua vai atu le pena faamatalaga ma le tafailaga ia ua ese foʻi le mea ua ave ia tagata na taupu ona o loo tutu o le malae vaalele le faataniga o le malaga mo le silafia le tatou atunu o le bloketi lenei o le bloketi o loo mai se company tumaoti e lē aafia ai le tulaga o ni konakalate ia po ni tulaga o ni faaiʻuga le mālō o fai ai e leai foʻi ma se sene apa le mālō o adu le amaina o le vaalele lea malie nana ia manino lelei le faafogaga le atunuu o le company o loo latou mai e taʻua o le travel focus o le company leva i Hong Kong ua tusi mai i le tatou ofisa tagata tafao mai mo mai fafo e manaʻomia le minista e fio atu ia seʻi faaali mai lo latou teletonuma e mafaina fesoasoani mai a Samoa i le faalauloina o Samoa ia tunuu mamao e afia i Hong Kong ma saina ae lai ma se tatou atupe aloa they did not offer, they did not say anything of how much Samoa should charge them. No. malie Ona ia le mafuaaga o le company lea siata o le company ua leva na faipaaga ma loo tumalo company lea e iai lo latou sia i le fanua lisi foʻi lea taufai le faletanimalo i sasina sasina malie o lea ua sefulu lua tausaga o totogi ia le matou lisi lo se lau lima suvafeta lai tausaga ae leʻi faia ma se mea e tasi tan o le faletanimalo o le tapena faapena foʻi ma le atinainono lena fai malie ua alualu lasuaga le vaatele i nei tausaga e tele ia ua manatu ai ua taulona faagasolo le faatinoga o le faatinoga la faatinoga tonu ae amata le taupulega le ua fai le vaalele le amata laugaluega sa fai i le sefulu tausaga talu ai o loo walu le maausiva atu nei Samoa e faafaafaalima no walu malie o te alu ma le ausiva le ulufale totonu le mea taʻu le World Expo a Hong Kong ma saina e fai ae faalaulo ai Samoa malie ia World Expo of Tourism Promotion e leai ma se tupe a Samoa na alu ia umalaga umana na loo saua ave le ausiva na pau ale mena utalosaga i le official tulisi o latou promotional materials malie o pamphlets o maps o mea tau Samoa ma vili e ma le misi Samoa ia ae lē totogia e totogi uma mai a le company me nonofo ai a launi e fai ai ma mea uma lava o le mea le sa fai lenei taimi umi sefulu tausaga o le faalauloa Samoa i le maketi Hong Kong ma le maketi sai sa fai ai le mea lenei tausaga uma nei matapenapena pea faamoemoe le company e iai le aso e o mai lo la amata le mea le tau fai sasina o le saula le vaalele e te lē lona afiaga o aʻu ma le itumalo ia ma le vaalele malie a le faamoemoe na alai ona ou tino ū e iai le lagolago lenei tumalo laga le o te talitou o le taunuu mai o le 2.5 tagata nei le atunuu o le a te lē sona soasoani le economy development na tatou ia mai o se matuaʻi i tulaga sili na faataua i le tulaga o le amai o le tupe fou tagata fou ei
ia male ngango le tina e fou i le tunu e le lau tau no mai le va o le wha moe e o mai i nei ta whawhao no nofo a ai whata i ele whai la to shopping ia lena ta ele nei tua i lalo man o mea ai o mea inu o pasi o tangata whainga e o watu ma le ono suta te whainga luenga le aru teimi tangata fau tangata fau ma pasi umalai aia umamai mai pass services o translators o ave pasi o tangata whaari di upu securities ioi securities wa ma o le winga la leo pulanga leo fesiri nei po la wa afianga i lo tiute e whaasui o le tumalo o no proketi o le tumalo o le ate tutu wai ia o mautino ia fia le lua se lau lima suafe leo tangata ina ia o atu i whafotala i atu lesi tala siri atu na tele e tangata atu e fia o ma ai mai se ala le mea leo a sau tangata mai saina i Samoa e kolosi mai i New Zealand su tasi tula to e sau lesi fai tula e nesu lima i tula ai lave solo mai visa ma restriction a New Zealand lato al malanga le usau se fulu i tula o tanga o malvale le nei te lelo na sao taua le fia sau sao al tangata i e sau ni e va ai i le o ngā lalo langi e le i va ai i e momo e se si sila la o ele e ta vidinga le marketi le so lua asana fua na uma ni o le marketi ma fai pula le marketi ina o tau nu o le malanga le o me tau lima ma me uma tangata o tau lia uma na e tatou ma le anganga ia maua le tupe fau mo le tatou watina ina e me sheila le telefo i o isi tūlanga tāua mo le atina ina ia o la ulea mana ia fua le afia fua le pisa o le si vaenga whapea ua le mana i atu le latoa o nanga isi service fo le vai isi service tua te wha amaruru atu e te tauna matua tapu e langa le sausia si e wha ari so na fia wha taitai i e lua se lau di masfuru tangata e o le taime tasi ma ai ma whawhanga le taime tasi e te tau lava lana li o ngā tino le lei tu tino le lei e ma whaina la tau vai a uma le mata upu nei tau nuu le lei a leo pulea o leo tu lai mai ni whapea fo whaaleanga mai fo o leo tiafi o te leo a fi tu langa whatu la fono o company lava ia o lo o a fia i lalo le lesta le ino i lato ia o tangata paloto lo tu malo ma lau whanau lai o le sina vaenga la uli wala vefau o folau le santele o le no fia toe te tau atu ai a le ala e te whaalau tele wa o tele na o iei ni a fianga fui wa o isi fui fai o me whaala tua ma tūlanga whabena a le ala o wha manino i rungalu o me manino ma me mama e whaau au le proketi lea ma ono le lifala ia i manga vai e pei wa sai mai ma wha mai o le mo se la tu vaenga le nei taimi e tau tuai ai ama wa ala e ono manui ai tangata nei e mai sola tau services e se i fatu per fa mitalanga na la io no walu fa fesosoani i le awala le watu e nei le Samoa Royal Tours le na fa tu na ala na fa tu le Samoa Royal Tours o tali mai la tau lo ia Royal Tours se le faina la tu fai tali mai le isi accommodation tali mai o tu CEO il company Maria to lo par vale le una isa wele already Samoa okay o pu mama na le na tupu ili mai ro company travel focus te vala mai te lau o le usal tala mai Samoa e le tana la tu vale le ready e fatali atali so tala no minister la minister ya ia mali e fa o Sofia fa le va to minister tau no vai tato fa so when are we ready when will Samoa be ready ia male ro minister ola a plasi mai ro e fai le crown team male o le travel focus o le crown team na le travel focus ma Samoa Royal Tour le o vala aulo i tama whana uma lea i e wha tu inga le tunu e fia mai mali o mai whai mele i taunu e manu i ai le tunu mali ia o le aunga le na ia o masani fo level tu langa i fo ia le tatu atunu e wha lau sai mali la ai le ave ai le sai na e puni tia i fua le nganga le tau whai e sa le tauna a fia fo lau sa saun so mamau a ele na mata me asiata tu lo lava de fa pe fa tu se stala se furu tau sanga mali o fe lo vale
e tau to le fatu le ia ola ia tau nu le mele le o tau nu to tonu se fulu tau sanga 10 years ago sa fai mai lai mo le mau tanga tau ma sa ma to fo ia o tau nu mai la tato fai nga malo fo o va ai o le me tonu le tau no o le malo e lango lango wa sa boy ba sa no ngalen sa no ile te mai te pule le sa mo tourism authority le ma se sene zero budget ia fo no sa lu mo observe ia le voto sa la mo tau la mo ma le observe e unga mai lo pito ia o lo ua fianga o le polo keti ha fielo tu malo mai o tele tau mo alo la mena a se upu lo ua fia fa tu la fono ni me e so ngo ia ai le ma fai ai ona ta fia lo i tu malo tanto polo keti lo tu malo rasfori e o isa fa mali e o le talo mua a paradis farfa ia o nala o e vai mai ai i le vo se selena paradis farfa mau lo yo le isasina e uma mai lo pero le farfa o sa isasina tadi na la to so ma avel tu per le shel la ngor fas huru lima super senol malanga le o investa umai e o mai e investir fertel malo le lava e ma avel ma to disi masani lu se la lima suwa feito sango o le mafua anga na atoa asiat e la fai mai ne o te fata so e la fa ka fa yakinga lo kumalo au mana tangata ia tina lu na tu malo alu tangata yeso ai ole ia fu mai di mato mu o male mele tau mu fai wa leva na tau ai no lo le lei vai si sila sia te le fa pito manu ia tasi ana fa pese me o mai mato e fa nga mato pasi fa nga mato fa le inga mamea ala fa sa fu o mala vale tu na pawal men tadi mai ele ma fai na fai o tua company e la te fat ono sa Don sa no e o mirta tom tau o mai o pongi fa tasi e tufa tu la vale merta na te mo limu asi fa maria mo mola to e ona le mea i fa ma wa asi i fa ma wa ke o lusi awale puna na ba tu lo la e lua i meli na forward mai le poodle company eta wa batu le tala i Samoa discourage awana i sause malanga ele i ready Samoa. So when are we ready? Malo fa te tu lo fionga minista le ua manino ale fa longo e tu sai vai ngane. Ole o tatu fu sa tatu o avele mau le tu no uma tu langa ole. Ole nganga fo ile ina ia tu lai mai se fainga malo e mafaiona faiani me fe so ni ai o tatu tangata. Upumoni lava ila o fionga le minista. Fa malo fa fitai. Aile titi tama whanau o tātou tunu a Samoa. O loo momo ile fia fesoasoani mai ilo tātou tunua. Ai pe iei nai lape la itia. A ole o tama whanau o tātou tunu. O loo iei le langona fia au mai lo nātou tau au. Ia mai sisine lale wa tino mai le wha moe lea. Le wa tino le wha moe lea. Pe ansa uno alo fio. Afai nei e alu matatu fa vai tu ia va pe on va pe tatu tele i ready o le fisiri la a tatu le ready e mau ele sia tu no ele va pe no foi tanga tane a lo na winga le ua fa ma itel taimile nei e mau tinola o le anga inga i luma o le tulanga le leila va le ua o fa tai ia o lo na winga o tatu vai ai ni vaenga e sa le i fa mau tu o le la i loi ai le feno tatu no foi pe ona tatu te fefe ile mele e pe na molele le nga fa malo mal fa tai lo fionga ia awai pe an te vai atu atonu o telefonisio tama fa na vol tatu tono o yele la ngona le fie sa ili wa sa ili o ma kama fa nga wa Samoa ile fie fe so swangi ile ku onga o kula mai ia le fa nga malo fo ai se ala ala iona ona tu fa peatu patar ele ready malo fa la ofionga le minista o fa tai bu ilo fina gano o la fa visili la ofionga ele minista o le la ko mangingo manino ia le winga la tala le fa fonga ba Samoa wa tali la le tu ai le visili fo ile o le ale le faia io ma le so tanga o le fionga le minista le o te le la so kanga o le matano le vai
e tatou faafaigofiai le faamatala le mea lea sa totō le fatu mai le se furu tausaga e sufi ai lagona o nei tagata na o tatou ō ma tagata tafau mai sai e o mai laga o kakakai e ikupe e o kakakai o mai ma le tamaoaiga se furu la tausaga o tau faasuusū ma tau totō le fatu lea lea ua fuga ua la tautupu e vea ma laau mafala a le fai lakakokau mafai a e sa lalo le kaimia amaka o loo faafesili lalo fioga le minista lea la ua tali nei la ia le vaega la lea le ua toe saʻi foʻi lea la ua tali nei o faapea mai taofi ua discourage e leo so far from Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday so far o a mai la le maintaininga e kako uma ko kako ready wa prove la uta to ready wa yengi nga wa complain ngai fa pe wa regretly toyo mai ile nei malanga lo fio a fo le vinga na tala pela la fata wol mele sa no vui when are we ready tama fa na wala tunu le mai fa fo o poale e ma mea mali ai le tango di mala le tango di e tu po vol mele la fai con calate a wala au mai le IDP ma le volta so e che le qualify o le che le siamo al ben fai lengi me fai le se me fai o la fa fera na qualify de na fatta pa e la tava vile per non che fai senga ben ya upgrade e lo reputation same here why vai melano no fo mai na tangata ia e o mal temini na matoi malanga mai ale puro company ne fa sau ta te sila i fa tali malo ia o piki o faltari malo e le tu tusa ma tu faltari malo tau sawa lo malo io mai tangata wa ia le la to ma fo Samoa is developing mali mai le fa pe e tu watu le fa mo mai lo se lo pasene pe o le ilo o le auro le mela ye o le mea tato o le tu no atina mali mo mai e fa tai tato fole o tato le na o le beach fale na living an experience our Samoan way of life o le papa mo le fala mo e kak and that's us mali ele ma faina tato tuli loa ina le tūlanga la ifa ina me rei tato but we have to start from somewhere to develop ma improve ma fa solo e ale sustain ile temini nei e ma tau tia le tali sapaia ile o mai they don't expect the sesi made mat e fa vitau so se me amata e ia fa vitau o tato me masan e namu le tunu Wai moma, e fa pena? e alena A o tua atu la le menena. E siri atu mea le lei. I le marulu o le vaipi ula. I le mawhanawhana o le sami i lalo ma. e pauka lo ma o ngunge hoi Ia ma le tango atu i le size 2 le povoe leo laso mafu. E nana sa i sira e kama mawhanga. e sila lau fionga o vai lupe lau fionga pui wai misi la via vile e nana faina lau tala o langa lela ua manino e moni ala usau noa ngai tele na fai a manino nei se matau mangingo yor ma kole vai e fie feingu fo ikanga kai vai manino le winga na la tala e tatia ia ila to wai fi wa fo le timu ia pa ule sami ele mangano ai fina ngalo mai la to ai si fa to ala utala ila personal experience na over ai le fe filia ke rolo o proud i ka ko interpreter o ka so e fali liu ngai tu fa fine manai uso ia tu lo ile fia fa senga o ele le fa filipino ke lo e kwa yo mo o ele fia finga ma we pese se va ale mai filipino lo fa me sta se va ale mai filipino o ngi ngalo o lo wingo la tala se ole la ngona me foi le ko show lo mo tato atu no this is what I can do for the country e ole askar ka malo foi le presidente vo lo america o te fesiri por se me malo e fai atu e fesiri por le sa o me fai mo le malo le fia file. It makes me so proud from somebody that speaks another dialect, another language. Yeah, tele au ke fa ko sa ka ko ke ki ele fia filia. E ana le uma le sau noanga fo fa fe lo ai ya me fo la. Anu le. Ai jo ya, pa tole wingo la tala. E ala la ana le sau ngene pa le. O fe la tau yo tala ile ta le ni ma me lo fa nai fa na. Ala ko kongi la to e for manu ya tasi o tono la to ai ngalo fo ngal minister ona vai ngai go vai o ngafia To say to tele tato tamafana o mai malo saina ma sia ma tulanga tonu la na le tago langa o le ngana o lo fo saina le popole le ngis le na tonu la o tangata e mai fa tau iyo tu lo fo la balanga le angina le upu fo le
e fo la to le fi na tangata no nei Pawal melen fa le ton waile tau faingo fa fta wainga. Ona ele I malu tu la fono le mano. E pui ai me vai Samoa. Ma me vai na tangata nei yo ma. Malia. Awa a malua. Ele se me mai folo ke me lo ke kako. Ele tau fa sa tu nei fainga fa vai. Ma tau fa te fa tu lang a fa o me e le ma fa Samoa na fa. Na tu le ai la tu lo ma tu pe mai fa tin. A me la va ma fa na fa tato. E fa tato. E pela le ngangana na li lifa ya lo manatu. Ile vaenga mo le o tangata ta fa mai mo mai fa. Au le sila sanga atona matua I o manatu ai la vaelango lango men. O le va le sa o le A330 e te lelo nganga. Fa ina aveta to me avatu sa o ai sai. Tato wia Tato fruits wa uma meila a matana fatanga o ielo tu se furu tasi tula wa o le mori sanga le sai o fele mori le Ko fa fo ile mori sanga o le tele nei tala le tunu a sira sila siata o fele tato te pisa I nei tamata wa tato fa ai o isi ula wa kala nga fa ile tunu a chang a vui a homi a sam a mal a liki you name it all over Samoa, where I Ariong, just the parliament. Why I foi studio tangata nei tutono parliament. O tato fiola, ia vai ane moli saina, masi saina, keke saina, fue saina. Ia e folo mai ko angufe saina. Lole saina. Le winga la tala se. O portiki la vai il fa va malo. E sa wale si mano e teu mai lo nala e sosoani de si mano ai te sira le mano o lo di fa mai ai fa mania a ia le leila tato I le malu o tato tu la fo e pui tato pa wana me tau na fai I lo la to finga minsta o lo awinati fa na ona ia tau nu urva le ele ngata mole malo matangata la tiri o lo itu malo e man mera lo awinati fa Alu le va ala lo e veta tu talo isena e tolu masina e o atu wa pala uma mai ma se fulu tu la you're talking about 10 hours ya vele ya le la e tau fa malino tu nei langa le fa wa matana langa fina nga a pe osod ya la fo tau la mo ya la u de pisa me sa masani fo na pisa o no fa pe o fianga con carácter malo siata e le se con carácter malo pa malu tato watu o le poloketi al company tu maoti e fai pa anga malo I tu malo o le ala na lo wafia ai o te nau ina ia fatu langa ona e au ngā mo le atu te le whamanianga I le ngatara turis ia o loa wina tu I fafa ma ua lava le vaenga le ua sao no elo fionga misna ele isa ofisiri tele a ona o vaenga nei ua loana va ai o tatou o le tunu tawatia lila Rona winga o le ala se mea tatou te e ui mai mo le manui o Samoa tau na tatou apo ia sisile nei o le maketi sili leo na mo iei Australia lato maketi leo turisi o sai leo u whawhetai ele o maua isi atu moto o le Pacific leo o tatou o iei ona o le manuia mo Samoa pe o le vaenga fo ile pe o la sauno so iei whainga malo ina ia ele nga or ka mau mea e mau singa fasi me faso ai fa penal tangata pe o le nga le ta ua I lava le fa longo ma le toa manino me u mai fa pulanga le nga vaenga ia lai e tu fesili a le la o mau le ava noi le so pe no fesili asiata u fa manino fa malama ia e pe vo na vatu se langona le se facility le pa wale le nga le fa fitai o mo fa tato mo le maketile malo le nga le maketi fa tau tele le maketile e mo o iai Australia temi uma ata fa le tonu lo le va Australia msaina va vea na oso Australia e a foi patch up le va msaina ona ile manao e lusi le maketile a fa fitai o le tato pa iai ile nga fa lo malo fa fitai bui o lisi va nga fa fisili la u fionga le minister e fa wa un panga le o le a se tilo ia me se foi o le company ma le tou a fainga paanga ia me se foi
e ongo ingu pea Samoa ma whaau ma tūlanga whapena le au towa mai o mai moa ngā tūrisi mai sei. O le masina lente nei na ualu el fono whapitoa minsta umo Pasifika. La whaiwhaipa. Na wala udia mai mātou sei. O le lifo le talanoanga le, o le sootanga pe wa awhewhea na maua le sootanga wa wala lata. O le sosani a saina i tato o ngasami. Le elo loma nei la tāsanga o le aki. Se furu wa whanguta la popo a commercial fishing boat e amai. E whai e le fua waa Samoa. I wa whanguta la po. Le elo loma nei. O mana avel tāsanga ia saina e lofa. E whaanganga se lato sosani. I le se furu wa ale la ma. Whamama vai, e whai paa ngai tātou mai tu malo. Whai paa ngai le malo. Mai tu malo. E whiri lai tu malo e a mata el bloketi. O na olo leo vai e whango motei o ngā sami e tua ato Samoa. Samoa na le lusu maila, lusela maila, o na sone sa loto lapotopoto. A le mele tupu nei, wa la lata le se lau wa a whangota mai isi atunu i wa a lef e taula ile I company e lua le ia I o company mai Taiwan, le Deep Sea, ma le company o le Huanan mai saina. O wa alana, o le eo mai sa, a whangota mai I ngā uta tu walu Kiripati, Niue, ai o mai sa saa mai ni elenta tu wia. A le manu I eita tau le export le af. A le mela le fai le export. E le mas tato me ma fai na fai. Na no mai lava to e lafo I a list container a vero transship. Transship. E me wale tato tu pesta mai mea. Al wha moe moe lewa ia I tato wa whamota. Ia fai le fua wa a Samoa. Ia mo fo le mele o I wa a leu wa whamota I fai. No mai lo le process le ia. Le wha moe nei le fufuanga o le o mana whata tia fufuanga. O toloa. I te lani le malai vāle le whaleo. E whausi ai le wafu nā wa whangota lava e o iei. A vea se mai e company e lua lawa tu mo le wafu nkau. Ai mai I nā o wa whangota lava. Whai ei. A le whiri le alena tala noa I le mele. O le avengo le I saina. A tau sila la iei ai umal tato wha moe moe le a le whaer wai whapengir wa a le waso. Te le tamau ai. O mana whiutanai, whaonga e le malo le este tau se whai mai mea lai mana o whai. A le li lifa le mea e I ta tauna I ere no whaonga tuto tonu o vaia. E ma whai no e tapu, e le ma whai na tato control tu low lava le whioa I o sami. Ya, mali. O le ia e oso nei ni wer vai so le rope o mai ni tato o ngā sami. La ngai whioa I nā tūlo mea ola le. A vevela o ia wo mai ni a maruru nei wo yo ai ole tapo lenga fai le malo e fe soani mo atu nu tawatia o inala na oso mai lole le mafaufaunga le mele na tau pule ina ua malie le fionga le minista tu lisi o le asau le va no ula lango iai malo te tununga e le nga tu lisi la o le alu le va alea le naru nei e o no surmon tupu tangata na oa Ira rua temi. Tangata foi o turu lava o tangata anu o saina lena no fa solo mal Pacific. O mai Samoa o le va. Il vale o to. Wa sila la iai tai pela tato atato fio nei e festato fatta mo mal vais. Ana la tua fa eto foi mo. I o lo tau mo fie. Taule. Mai mo. Ole la sanga na lena ole fatu la ngana tau pu muri mo. O tangata I o mai e fiatina, e o mai e whesosoani la whai pisinisi, o lo fiatina e le tunu. Awa o le maua na no whai, awa ne I sau se si masona maa whau. E sau e whao mea tangata anu Samoa. Mali. Ia mamao, o le promotion na leo te tala noa I tangata I o mai. Awa ne I sau se tangata malona maa whau, e sau e take over se me ne. Ai nā la ana tupu me le tupu nei pisai fo tele supermarket e saina. O le malu o tatou tulafa. Le whatu atau whaatonga whiti nei tulafa no e pui e le tangata fo le e sa unofo e nei mo lima tau sanga e manua ne wan nofo mal tin Samoa. O whai mal wholo loa, wal watu waila. A le o whai tulafa. Se whana ngā wa mai lau whamiri ona.
e te whangalua ina le tunu whata ma whaina e tau pule se me whapea. Iwe, ma te whetu unai le tūlanga o le atina ino le tunu. Ia ai pe ua manatu e. Ina nei te iua tala e sea pe ave se ina le matau. A e sira nei asiata e se fulu wharitari malo tau ati ai. E benefiti. E lua company pasi te tele. O le wheo ai. Se furu lima mon tupu ave pasi lai o wat. Se furu lima mon tupu tour guides lai o wat. Le au whale ainga o mai ku kame ai o le lunch mani tina everyday. Lai anu ma tengini. E tina breakfast, lunch, dinner. Ai fasolo ato tengini. La koi mapas. Ia. Pero le winga na fa. Ole tu inga. Wow. Tu langa lea. Ole mana mia le tu. Malia. Mai tatou te mana mia ia so fau mo fau. Ia malawa avel ta sanga. Ole amata nei mo chada flights. Na mato felo ai mar company le hainani o ina wa. O mar fono le ai foi sira po le asa manatu o au ia fa minister fa to ngam fenga pe. Pe fa mate e yaile sila. A whole private company lana la to approach la to. The company le travel folks. O fatu le e te le tamau ai ngai maua Samoa. Ele ngata i tulis. Al export. O le lai fata i tai mai nei i charter flights. Taula na aru le lipoti o le flight mua mole. E na vero le laina, o le ainan. O le company ke le, o kiki mo se la vale. O la o tiro mai a Samoa. Pe va mate ini a wale mai e soson. E le company vale le retino, o le foi tau to tongi tato o talos. O to inga a wala lai. E le to e masar salo e wifi company vale. A tomua i le travel agent le. A foi le koe se masar salo. Ai longa inga kaya mai. A au ia. O leo te tolo atu le tato o loa awina tu fafu. Ia kumu angor vale. Ele aro le export. Malo fa lo vio. O le isi fa visili o te fia fa visili atu te lo o te ba fa mai. Ai o ngai visili wa visili o ngai ko visili ki. E isi risk o tanto o tulu ele o te na male lai nei tulanga o fa mai o lo pepesi. E a ka ko kala ngo ko viki se furu male. E a e pe e li far kilo ngai seina. O malu nei tulanga wa ma pui o se tato o te lo. O le mele na ua lua i saina le fono le na ua lua. Tātou le ua se atu e whaini tui mo mea. Te lo, no la atu e whaina COVID test. I was in a very strict medical test. Au te le isa vadi me le whaile fono. O le e mask casing. Oi mome. O le fufuanga vole le mengo company le i nei. O le il taro medical team le wheo i maa. Malama. O le pui ngale na. Mai sai fo tūlanga o le fesilio. E vi fo umala tu test pel mena e. Wa si fie panchi no telefoni. Le me fo le WeChat. E umala lo medical record. Pesa e ngase po le a tele yo survival. E to lima tanga tele yo mat. To lima mawar ko viti abe se uma. Ia mal to tolu e se fo ngase na mawai. Lipoti na ma. O lon winga ta umaina. E le tau tato fatama. Ia le bala ini pa wal meno tiro mau ia meni o far lave. Langa ina malanga na itanga fo peto fa no mai o masin terwaina la be mai blowholes. Ala na la be. Wa le tua group na lato wo e wontangat. A woni so tele talango matao. O pupu Ioi. Mai o le menena le matua mata. Tu le te nei. Safety. Food poisoning. Ma mea o mai matua awane yeisi tangata e afie. Tulanga me tanga i. Ai o le no te inga ia seta ia fo tangata nei wo mo mafo fo Samoa. Mal tanto nunga o le tato whainga paanga langolango atu langolango mai. Ia mo mai tiri ngā luenga sa whailo ato atu nui ni. Mal mea leba leo so ngafa. O le upusa o le na, ia o whatu nei oiso.
Pena ko mumungi o se ko lua fe no pito se. E Yo ai ngola fa no pa ka ko pasa. ia mali. Wa le tu na ina se upu. E toto lua o matangata o le i te mili nei. Mali. E re mawhai la o ni tatou whape, talo whai. E E na ilolo le mele o le o le whai rongo tangata. Ai o le puipuinga, e ta tau lama na whai le puipuinga le malo. Tu pele o mai o Amerika, mani usina ma Australia, wa taunga na le whai. E o mai wha o so ma whawhongo nisi, ia kofi kai. Tatu tiro po o whesa o ele manui o le tunu. Au tatou, oro iai le whautau tangata tau ina ia ua fo ina ia vea le sosoani mai. A tatou wa fia manu. Mahalo whaavitai. O le lama whaai ua o mai le tūlanga le o te fia fisili. Iau tūra whora tūra fisili lea. Se wanga nau i se vaenga bui e te fia sau noa iai. Lau fionga i le minista. O le ua tātou tū vai mai nei i le whaai unga o le ono se fulu tūsanga. O se vainga e se fo nei a Samoa lau to va mai a fua i sa ile linga i official fa bonga ma tupe maua ma tangata ta fa mai ma tua lau walunga e se a fo ile nei tu langa wo ye ai me se o ava no le si la vai ua tele la vale official fo io ko nge sula ma hai ko me singa mai isi ku Mexico isala Argentina Pisa kale vai e lava ita ai se me pe o to ya vanga mai le to fa ma mana to nei atu nu nei o mai fu ile le tau te to e fai pa anga fa ma lusia ia fe nga pa anga lo fe ngal minsta Tu langa la vai fa solo ngol por kiki le va fa va malo. Il fi na nga tu nu tele. E pe el palota. Il malo o fatasi. Le fo e sa wele a ko ska dia e sa wele a ko ngi sau ia Amerika e le lai fa kolkolo mai fu sei nei o fina nga le atu no te tele o fe a vele lango Samoa a palota rol malo fatas ma pe o so i tu lo watato tel no sa ali sa fa fa Amerika sa fa lango ya Australia mani sile mai vai tato e per fatto mai vole le matau le o momo mali ai au nga fo fa ma itere meno so mai sai wa nga isa o mai lo mai fo e mai la tau fa ma ni ngola ta o le na saude fa ma ni nga Amerika na luso milion Amerika yo nga sami e Pacific ona ma kele mai ale spiko va i mai le ka ofa mai me va fa ngota me on no so milion more than half yeah ai o tu langa la fai se le o ye tu i vale al tatu mali tatu te lifa le meanga ye ma manu at the end of the day o benefiti mo tatu tamata e ma le mea lava lea si lavo istemi tu langa tu la esa mo isala e le palota na te va ai o isala e pe te funga la au rosa vo lea ku mai po e lango Israel is just the icon of everything. In titiro lo po le tunu e lango Israel. mali Te mera boteat. E tatu no fo furungo au pa. But we leta te tera no ele au wala. Ile o mai o tu langa yo ampasa. Ia e fa pe nano mai tau pula la to office. Ono le wala tu le tu langa le mo Samoa. Ono nei lo tau sanga mal fa mauninga. Ele fo a wo ye ampasa fo fa popoina. O ampasa ye mai me la to tusi mo Samoa. Fa maulu fa ilonga ina. Ai no fo mo to tere no fo ni vila. Ai le tu ta wo ye ia wala fo tar sangai. E fa tu si tato office ise tu no le rola. O fa tu mai fo la to office Pacific. Ai manui a to ai pe fa peta. Ela ina si se so o atu de. Ile mai la to tusi fa mo ni le malu malo. Ia vi le tua pa fa tu langa le na o le wa mai ono reputation le o tato to au fa tu puse manatu ona ma fa fsile tu lo fionga ona o le fsili le asiata o le tu langa foi le o lo pangati ai o tato tangata lo fionga ai meu o mali vo yo ai ngai fa ya si fo o le ba o mo ko viki nge ai fa le online an nge o ave fo i male ofisa i o i fiti ya o e se ai nga talua nei la
ia o le ainga le uma record nga kai o ko o mai na ilo matua ai maliu le la tutua ngane ave le talsaka o le o tua fa fine to lua ma le uso o le ia o le af e maua mai le tali o uma na teule le tua ngane o ai na tasi lo matua e lau fionga le minsta pe matele o seisi le vaenga na ona fa manatu tu pe matua tu o taf atonu e nga ia ona ole nga hoilele ina ia so ni mo na yo tatu tangata ia le mesina le ole telo tu pe umane na tutongi ele mes tu pe to fo mai ai afisilia tu le mafua ele mfona uma ia le mafua nga ua ai tasi ai to fa ena o tu fa fine ma le uso to tasi au nei tangata uma ele lei uma la to record le alu fafo io la tu ua maliu lo la tu ngane le uso e o fio uma wai e fifa ma vai ia ima tula ia ai toi mo mai le tali o leva lua vai aso talu na teule e lo fio ngale minsta ina ia tatia tu pe tafta follow fio pe mata ole ale se fo fo ngal tatu malo ia vaenga wife so hani tele mo tatu tele ngang falo Paftai vui o ta upu nei e te alo fosi upu la tola o upu tu sa o la vai o tua ila ngona lo fa ngona me le tupu mai e langa sa tatu le masani me le fa te umu tatu visas tu lo lava o visa New Zealand ma visa Australia sa isu mai ofisa ia pia Maria ai ma se me sta si sa puntia e le urgency fi faina ia ma wane ya al mele tu le mai talu mal covid o isu mai New Zealand o se tūlanga siri lea na te lofo ina sitara noa ina i nungo kapeneta. Ai e la ngona al whaanono, tūlau lava uptu sao aia, a whaafonga mai fo i pūlenga wa i whaafol malo ni sika. Tautai li riula to tō whaar mea lea. O mana whaato aile whionga te mai tei pārmia e winga ta upu lea. Ai se a ua tweet te whapesa mo. O whera tātou friendship of treaty of fine. Feo i ele vano no fo o fala be lave o le tunu une o le tunu feo. E lua o ai. Ai le ainga Australia te ainga New Zealand. O le feo ainga nei a tupu fa rabe tato wo nei e le fatalia. Al mele ai nei. Voi le nga tia le maftianga le tunu. O au ova ma le fase fu le lima su tusi lango te faia. Visa Amerika, visa New Zealand, visa Australia. Ai mai se atu nu nei. Mai se atu nu nei pa whaafonga mai. Pūlenga o lo ngafa ma le immigrations. Te le lopo la me le tupu. Ma te le lofo po la me o tweet e whapesa mo. Mai il tūlanga sa o lava ia ono le fionga te mai taipa le miolo o ngafa. Ma le tūlanga le o le whai pēa tara noanga. Wai le o mapu mena. Why are they treating us like this? O tātou ni tangata o tātou tau wo i New Zealand. A tātou free visa i New Zealand. Tātou reno nofo i New Zealand. E realan tātou whewa. O whala velame. Le tau whai ne tātou polkalame matutu ila mamanuka. E tātou ono whala velame. E tātou masi i lava whala velame. E se velal malo seina. E sa lotu seina a tātou. E lo le visa seina. Tasi alaso isu ai ni. La olunga lena walwa i seina. Nal tasi alaso. A isu no ta. O whea lar tu whawsena na mele sa tatu tara no mini. Wai ral tangata lea lo whamoni whasoro. Yo te mana mia maftanga whaavau mano i se a upu e akai rumo. E se me whaali mai tua. O portiki ngal portiki reanga ngau konku. Ia moni la songi ma moni la lo whalmele whasoro atu. O ai laeto a tele ai. E tau tua ia tunu mamau. New Zealand ma Australia. Ma Amerika fo. Tātou tangata. Mai o te tūla i lava au e whaila upu lea. Leanga ua tele whawhitau. E tūla i mai mere. E toi o atu nei tātou tangata. Ua mawhara gala. Wale siau nga. E sao no ngavu. Mai se eilo tūlanga o leo te tusi atu e whamatala le wingo le me. E pēa wharekua le pako. Ona nei na suru atu e whaito tōru tangata. Visa se umar tō lua. A tasi tangata na sau. Sa watulana whanau o umana adopt. Ai na expire na file visa. E la tula fisa, wale mwhainau awa umana to tongi umame.
O lea e watu ai pea le tua lalo a whaafafonga mai mautou malama le whasamo. Io tau lo fangia se io tau sila ane. I le mta upuri nei. A whaapea fo e tau whanua le fionga ia whamsanga. Ia ma le fionga ia parisadua. Tau tua naifo. Ia sei whata vidi ifo po la tonu mele tupu. A fo e tau whanua se tātou konsula po se ampase Australia. Ia. Tau tua naan. Ma u whaisawa upu le representative America le nei. Why are you delaying all this to us? E matua te lele a fia. Ai mai se le mawhati. Ian tua iro le. Tua i whainga malo. Papa ian koukula i mai loa. Iwa i tau whapenale leifo mawhauwhaunga. Koukula i mai loa. Sui umar sister. Au lau vai. Or cutting cost. Au le whai ai le service e tauna whai. E le whapea e tau te nau watu po isi mea. O tatou whaalabe lave ma mea whai ai. E tatou te whea ai. Malia. E le lei ala le tangata o lau whea lua ai e peo le whiunga e avui no nau. E avui pe ono e pasi. Ia, le o vai ngāre tonu na no vai ana le. E wai na le o sai e ngol vare le. A le mamalu le tunu lea e tote le talo whai. Ia na le paulia lava ma le mawhati. Ai ui o lea. Ia tatou talu i le tua. La fo pe le tau whainga le whiunga te mai tei pāre mia e vavena tō manu. Ia e whamaru lua tu la balanga le whatoala ngale taupu le whamaru lua tu Samoa. Nei tau mai o se tūlanga tau le whainga malo. E lea ia mo o i liwa wa. O le isuinga o le urufale o le tangata i niusila. Ia e whape nao na pure lava. Ia le tūlanga o ulenga o tūlanga Foreign Affairs. A tunu ia, a te teletonu ia, la tapo ia. Ma lo fa tai ia talo si ia fo ia tau se ai awa o lai wa sui pale mia mo mato wa ia niusila ia tama fa na ko Samoa ia ka me o se pulu ia talo si ia ai la ngona le tele bele tu ia tu Karsia. yo Ai ro polo kinga le polo kan. ka ma se Ai tera no ia sia. Ta fa pete va va la te. Ona ia la wa ia ta tau fa Samoa sa no sa oi. Ale maula tau mai fa mai. E whaatanga lor whaatele wawe o visa. Ora aotanga te nofo i niusila. Siata o loo iai le tātou quota system. Malie. A fiaru tātou nofo i niusila. Awe pare na pepa manu nofo. E reisi si koe fiaru ka ko milionga leo whakabate. Le nā tonu la. Ma mea iwa amata ngā soro mai. So pau al mea reina mana o mia le bisa. Feo inga. Awaia. Ia le na. Iwa e se fo ia me o le uwa. Ai feo ila. I lau girlfriend. E ole exa. Io nai sa le e pa pete masania. Ole ye tato fo sa ma fata ro fa nei levo. Ia le na tonu la. A tonu lo ile. Ia. A tonu la mo nei va ve o ye lo a sau no. Ai mana ia la ngai masani ona fata no sa fata no mo. Ia vai la. Ia o te ro. Ia foto la ia. Ai ola to fa o ye. Au kalo sia fo ye fa fa ngai la ka mo su me au pito. Ya au pito ia rich. Ai talo fa ai mai mo marca mano. Ai te sa no va pena. Pa wa ngal ka ngasiva. Ia le na. O su la mo tato va mo. Ia. La mo tato va mo. Bara tole a si u talo ma to faiva. Va tu fa fo ba wa Samoa le va ngola fiafi. Ia ai mana tu fo ile ne fiafi fa fo nga Samoa. Ia ole toe a sore nei toe a oseanga. O na ulia le o tasi la so tai au. Io e talu ona sa loto Samoa mai kulenga fa kolone. Ia mana tu foi la. Ia anga tonu a fo yo le ua le pepe fa to manu una le fionga le minista o yo fo yo le te fono o le fa tu le tu Samoa tasi o le pati o lo tu il foi. Awale fa tinina ile so tai au lo tasi. Ia la foto la fionga to se matu pal palos fa manu yanga fo. Ya as faftai fo ia Samoa wa ole la to a poli mai tu so le ono sfu e ai pati ma lo le so tai au mana nga tu mu fa lo ai ia Samoa le wa ai fa nuor fa tau tenga nei fo por kalamita wa tato TV fa sara la o Bluwave tasi level unga ina ia manino mama malama si tato tano o se upu wala bale ia pele tau tamali fo isa mato fo i fa fonga ia ma se mori atu le tō whāta mari nei, ia aso watu vai mari wenga.
Tasi lava le nganga ina ia manino malama masanga tonu ta upuro terno ai ta upfalo tu falo le tatu watunu ai me se fo itulanga ina ia langona le lei ia matau tau tinonga tupuai le nofo le ma nofi le bu a ne fiafi ia e momoli le nganga fa tai sa mo umolo la lampa pa o tunu mau pa nga masani le tatu televisi fa sala lau sa mo nei male tunu atoa ma lo tau tu atunu ma lo tau tu ma lo tatu tanu nei le toyaso nei moa wa ta pauai ti o tau ti anga a war tatu fale le nga fulu nei tau sanga atu oi uman manuia e fa mana tuino tatu wonos futasa ia tatu talo ia ile tua maua se aso si singa fu a manuia le onos futasi ataya o le safari lava le tatu ten ile fenga ia o tatu fainga malo fenga ia o tatu tunu a mese le kalesia ile taua va me ina tu lango tau tua ina e tofu lava le tangata manana au la petoso ai no mori le nga fa tai ni e fiafi le sa se lua fio le fiongo ia bui nei ia ile tau to e fa furuina ona fo tu langa malvo wa tau singa no mai tu malo a me se le kalesia ia le tam fa intalo asiat tu langa fo yona ia fo fai valo filima malana fo tau tua le tunu ia talo le tua ia mo rusu fo la lei ai o fa uma tua i se tala nei tu la le fiafi Samoa fa aftai tapo e mai fa aftai le talo mai o lo solonga lei fa mo mo tato fa nga malo ia mo tau pulenga o lo tu vala wina na o to fiai mato tau aveletino manu te leina nei fiafi fa so fo ia mai mundia ia fa aftai lo fio le minister le fo ua sau no malama manatu ia vuila utapu ia sau no ia oe e telefone tau ia ma fa mai ai tatu por kalame ile nei manga ona via fi wole va fa kali mai ia va tatu le fo o wa le fa singa malu zel le via fi maranga fa lo malo te asiata ia moli le fa malo mal fa te tele lo fio ngal minister e pere va fo ona ia ile tatu maftanga fi ile nei aso atonu ole anga fo ile on por kalama ina ia fa manino ia ba fa pe foi ona fa pula vaenga uma o lo iai le fa ne nefu e mai se o le mai tau mai o lo tatu o tunu i lau tau pito la au o lo va pe ona tau ave o lo tau tuina o tatu tangata ma lo tatu o tunu pa warta la asiata ma nei fa malon fai fa malo le lo fai le tunu fa malo le ngalue mai e fa fine to anga a wale tapo inga sa mo le o lo tapo mai ia o le fo i wa tole matu pala o tatu tunu sai o sa no anga mata mo fie mori fo ia fa manu yanga wa le tatu walo atu ile aso ataya ia tatu avele yuta ia upo tatu tunu ia o la ma fo i fa mtelanga masiata ia ele upo ngi sale lang o foi va lo filima wa le tau ina o le ngata o le fa tutua ile tua sa mo tas ia fa pe fo ia la fionga ile suite tai o le fainga malo mai se o tu fai valo filima ia ilingi fa au i fo ele tua ona manuia i la fionga mai se fo ia o lo to ngai sa i minsta u mor kapeneta ia fa tili ala me le fionga te mai te pa mia ma tu ta po fo i o tu faiva la fo i tu mai tau mai le fa tino ina le matu o nanga ia le ia se si a toto le nganga ma volunga o tato feilo ia manu teleina le fa so ngal tatu tunu le ni mai ngolas ia fa pe fo ile to fa ile vai malai ia male au nang nei pa wa fa manatu le tatu tunu o ni ngalu ia te oe o le taiao au mai moanga ile tautua le Bluwave TV e te mauai le ato toa fa mteleina ia o le aso ataiao le tatu tunu ia o le to fa ia asiata ia fa pe fo ile vai o lo to ona vuisinga fa pa masina mo Bluwave TV ia fa so ia fa so mai manuia Talofa lava Samoa o le o tau mai i fale o loa le Tasi Market di usila nei tanto o loa o mea tau lima ese mai Samoa e pe o fue ma to launga tuinga matano Bluwave ula fala ula nifo titi furu mua fa pe manifo oti
Ma le ano noa yo nisi o mea tau lima ese te whiwhiri mai ai. Mau fo ia tātou tau mawha ese mai Samoa e pei o ia ula ma whee. Wha pēr talo ulu ma whai. I se tau tau o whia tele. Malau nei lole numero lo o ilunga mo nisi o wha matalanga. Le Tasi Market. Wow. Oh God, mixed yeah, yeah. Just give me a second, eh? Hello? Auntie! Oh, Mayuko. Sorry, you should come I send me something. Auntie, if I told him, man, lunch, but okay. Baby, what do you want? The barbecue one? Barbecue? Okay. Chef, I'm more sorry. Yeah, okay. I don't have a Thanks. Love you to the family. Okay. Hello, Vaku. Yeah, Auntie. Barbecue? Yes. We have the barbecue, please. $1 for voucher. Thanks, $1 for voucher. You know how much I love you? No? No. Now that is beef. You think that's beautiful? Look at this. Nah. Wings without crowds. This is beautiful. No, this is beautiful. Come on now. This is beautiful. No. She is beautiful. Now how's this for beautiful? No. This is beautiful. Hello? Happy birthday, Us! Yeah, happy birthday, Rim Kwa Makiva. Sorry, if you po. Sorry. Also, thank you for member of Fufu. Yeah, okay, so for how Thanks, sis. Send love to the family. Okay, bro. I love you. Love you. Maloso. Oh, welcome to Thomas. Malo. Talo for voucher.